So tasi. Manuia tele fai malo filima ai mai so lau tapo ina samo. Fila nga ngai te whatalo whatu ni TAEAO. Ia, i le alofa malanga leo le atua, ni u tātou tu e whailua i e foi. Ia, i tātou pukalai masani nei o TAEAO manibia ma le LOABAY. Good morning, good morning, good morning. Malo le soifua, malo le folau, malo lava le tau matai nei TAEAO. Ia, whatalo whatu nei tinam, nei te mama tutua. Ia, e le ngata i lea, i le whangaluina, ia, le ngaluenga whiwhaipea. Ia, ona Tofi le atua i so os whatu whaitaulanga. Ia ono tau swina lava le fai leola. Whatalo fa pitoa le usunga fono le kalesia me tisi. Ia leo lo whatautai apea le neva yaso. Se ia o atu lava le asunga fua ma lo lava. Ia le langa langa i tūlele ia awa lava le fina ngalo le tua.
Ia fia lava e. Fatalo fatulu se a maina le fa ma fatasi nei TAEAO. Ia o wā lava ia le taito lua ina oe ma oe ia a wā tātou pokalame ia o le TAEAO MANUIA ma LOABAY. Good morning maina. Morning, Mari. Pawhela ia tu pa ia male malu se tātou atunu ia nenga te lea o tātou woma pa anga le nepo kalame o lo mwhai ana maua tātou whasanlaunga nenga te Samonei. Ia, ai o atunu whai mama o lo mafuta mai o tātou ainga. Woma e masani. Ia, ma lo le saifua maua, ma lo folau le neiva ainga o le tausanga lua afes fumaleiva le o tātou la sus fumalima o Aukuso. Ma e o lau fo le vave o taimi maaso. Morning. Ia ai le matale alo fo le atua ele uma fo i mo tātou. Pe ia na moni ele pese pe ia na mawai atu nei. Ma tau tia alo alofa. Ma tau tia i o le alofa o le atua. E le mawhai o na ngalo i tātou le ali. O mua muli mea uma tātou te iai. Pata alo fa whapitoa ni tanga renga o leo leo. No whia ngai ma ngā renga le niva ingo le TAEAO. Ia atu no nai leo sila fia le tātou tunu ia o loo whanga soro so e ngā leo nisi o mta upu ngaonga lava o loo pape nā ni tūla e mai tono le tātou o tunu o le nei vai tau ia ai o le a malama i ai le tātou o tunu ia ma mara malama fo i ai le tātou wompa anga ma au mea mamai mai se au mai moa e lunga le tātou LOABAY Global Networks ia i se whaasoa fo i le nei TAEAO ma o male usai a marieta sai fo i o nisi o mta upu ai whaamalo ni tanga renga leo le whengo fie ia ai mai se lava le baba alua ai male au va just tala ia tam fai reporti ia tala ia fa mau foi me o lo tupo wa sila fia tata tunu ma lo nga lue ia o le inga o le tua ia ma ia tau tua mo Samoa Malo so no. Ia pe o na so no atu maina. Le se a maina i oi. Mua. Ia e le tu ua i lalo le nganga le whaafitai ia ma le vi ingai fo i le atua. Pe o ne whai atu ia o le nei a o lo wa ia pe le whia ngai pe o le atunu o manisi o whaanawela vi o ngaonga. Ma matau tia ia o walu tia i le whai ngā malanga ia e meise i le o toi pose i lo semi matan loa atu le ana a vatu e tātou tala mai sa mo le pōne pō. E ui e o se tūlanga e le taunga mahadi e fo ia ai le ia o na silafia le atunu e whaatino pe ala mātou pitola au ia pe una iai ia tau pule ngā nisi o tangata le alolofa ia ma le lopo pole atu langa le ipe ni Samoa pe ni a si temila o na matata nuale e whalawa i tele ia a fia whaani sau fina ngalo i o lea wanoa le tātou link e tuina mai ai sau manatu po sau fina ngalo e ala le tātou mta upuna pauna o tātou mta upo le atanua ina o na o se tūlanga e whaanoa noa ai e waka le fia liu Samoa ia waka fia liu pālangi ia o na o le tūlanga le ai e toi oti a tātou pe la le upo e anganga i tameti o tātou e malu e le palemia ia le pe e vai ati o whaasoloana le mātango fie ia tū mā ngā nisi foi ia e le whaamasino tātou te le whaamasino taitainga ia ai e tu i luma o le atua ia le whōlonga Samoa ia malona atunu ia saunga le mu ia ale anganga ia le whaatai o le wāwia manea Tofi ia o nisi o tangata na e momoi lo i mata wheala i ti ngā whaingata nei o langa ia o nisi o lo whiangai mamai whaingata ia o le tatalo ai al pokalame wana o le atua lava te tali mo o e so se maftianga ia i whaamalu o longa le atua ia te oe ia ma ia tafi e se whaanoanoanga ia mo ina atu o leo whiangai ia ma hao po i sa o na o le malanga le maliu maleo ti i so o se au wala o loo hui mai ai ia le malanga le maliu maleo ti e sa o le tala hui le whai ale matua whai fo i le moto ai a maina e le whai longa tangata lawa ia le maliu maleo ti le tūlangolo i nei ia ai le tala fo ina le au mai le meti la latu po kalame fo ina le ia fo ina le so soani mo ila to wa tawa una ngata fa mo ona le tino puta ma wai mai vinga le mo ka ngulu toto mo nga masuka e me meti le lo woti te oti fia o ti mali na umi na e ola fa yo tulanga ne mate ke le lo se fu fa yo tulanga fa na te yo fa fo se ina uti
ona ele ngata o mai il tino ia ai wo ia fe fa fita uli manisi fa lo lawe fa fa se tupu fa fa se ia ngasa ora fa fingi lo ola lo fo yoks Ole ole nganga dis kamalon mako fo ile ka fo ie lawo makali uki. Ai fe mai lady e fa mo mo sinabon. Mai kamalon mako ia poko e ola e vale ai oki. Ai loa ola ia poko e oki. Wo sa wale oki. Ai oti I se tulanga wa isa uni. Lava ta pena. Pe ia o sa no mai no le ma sa wa so ta so fa si silang ta wale mai le ma si anga ta we ti se ia e te tawa ona tu na tu te mine ia fa fonga mai e mese ina to le la papa au I vai ngai ia la ta wa. Fa si silang ta wa mo sia le ti se. O le amo tia le tise le aso Tofi le sos fulu lima Aukuso dua fes fuluiva mai le se fulu le TAEAO se o le lima le afiafi ma o le afia ai ma ota malawa fa pea pisilisi se vaenga o le ufisa tanu ngā manono papau te avai lima a lawa a vele ma maangiangi uta ua whaia nei fuafuanga ta ua mo ngalwenga wha leleia I leina e le tise malolosi mo le suia o pou mo li e le tise ua wha le tonu I se vaenga o a vele a lawa ma tanu ngā manono E wha malulua tuai o no nei tūlanga le maalo fia whaaftai. Lupe matasila ngālu male mana. Tongia, tolonga tātile. Pule sili whaapoktonga maalo si anga tau I tise. Power shutdown. Electricity supply will be interrupted through Thursday, 15th of August 2019 from 10 a.m. to 5 p.m. affecting residents at part of Leufisa, Tanunga Manono, Papauta, Mailima, Alawa, Avele, and Mangyang, Utah. This is to carry out upgrade works to high voltage electricity lines and replace rotten power poles at Avele, Alawa, and Tanunga Manono. We apologize for any inconvenience caused. Thank you. This is signed by Lupe Matasilang Alumalimana Tongia Tolongatatile, General Manager, Electric Power Corporation. Malo fonga mari. Ya, famanatu tata tunu le ofisa e o la le ofisa Tanunga Manono vai lima Alawa Avele. Na tona le afia ile fasisilanga le motu si ai le tise. Ona o lo tanga fai anga luenga. Ya ipo foi ile malolosi foi ia transformers ma tulanga na. Ya wa foi le fa so ai na tol el tise lo to maota malawa. Ya ai mai sei foi la ia o foi na wa pala. Swing o po na wa pala se tulo fa fonga mai mo mai tato tunu. Ya o lo nga lue tato IPC le alai ona motsi atu le el tise. Ila taimi ai mari. Se fulu ai le lima le afia longa winga. Te tia pe no na minuti ia na mosia lo le tise e le ia pe fa fonga mai la to ina nei te fe o to e fai tio se muni. Au le lo tu na tu ta to fa sa longa no fu tai ia tanga to molo ala la nei ala fanga pe on tabo. Ya le la bona utanga mai ai o le tato fa sisilanga na male IPC tanga el tato tunu ya nei te fe o fai tio se tangata fa pele fa sisila tu pele ya ba tu se fa alinga o ia wale anga langa pusa isa po o pe ala na le tio mo pe tuai ya o le na tu ina tu tato fa sisilanga na o fa yanga menga IPC Maria tale fa ngalo inga tato pisinis tato pisinisi o lo o anga le mai tato po kalami ele fai pe ala to anga le ele o mutsia ya le fai pa anga fa tasi malo pe global networks TAEAO te tasi a watu ina to le nipo kalame ia mo lau mai moanga. Ako group o lo fia ngai ma tato tala mai Samoa nei ia fiafi ia mai se fo i tato issues ia po mta apu fo i lo tala noina ia lo langoina lea le Ako group. Ia o le Fexco Pacific ia o vesuia inga o tupe la fo mai e tunu mamau tupe fo ia la fo ia tunu mamau nei fa pele la fo di tupe mai Samoa ia tunu mau le ai a fa o ngai la fa na wa o ngai o le tonga tu nei pili ia anga ia ne le Western Union mal puia le Fexco Pacific la to te fa le wina tupe ia man la to o nangala na ilunga le Western Union ia e la fo tupe fa fo la fo mai fo i tupe nei va inga fa fo mota to i Samoa nei MS Rentals mo ta vale rent ia pa pe fo i el fale ainga o fale oloa ia mai silava au nanga i le malai vale le faliolo
Cafe Laterano ia le tina ia Lucia ma o whainga renga ia awa fo'i le te toboina o la wafionga ia ilo su mai taulanga ia ai mai anga renga awa langona le fia tau mafa sina whamano stino le awa uli ia pol tai au fo'i le ngati ia olo o avanoa ia le Cafe Laterano ia e te afe ane iai te le mea ai ese makuka manongi ale tamaitai o Lucia malana au whainga renga awa lo wafio atu. Wilex ia ua so son me fo ile company malo si olo avatua le koko sa mo moni koko loa ia tino mau ia me se fo su kalati fia ia tamaiti mai la to matua le Wilex company Samo stationeries and books le sap talo fala o fionga to filau fiti le moai ma le fingal benga ile sap te tele lang nang mai tu sayo as te tasi tato po kalame o le sape tele o loa mawai ele tasi se o loa pato tonga ina o maota a whai unai tau su e se moe ngal to ina man longa tua ia o lewa ia ile slip wa o le lunga o le whai pa anga ma le sape tau le la to te whatau natu ia moe ngal le lei ana ngata ia wha malu le lei fau lava ele moe ai se si lunga ia ai mai se fo tele o nisi o loa maua fo ia tu lang fo ia o wha malo stino masini whamalo stino i nai sap, ia whapea fo ia mea o ngā whanau, ia maritele o isi o loa, ma wasoro tā ele, tina, anga ia ne iai olo iai alunga, ia whapea fo ia meo solo whano, so se mea olo maua i nai sap. Moa tonga complex, ia la tau lea olo sosoani le toifo se ina o mea whale, la tau o nangal na, mea whale u whale tonu ma leanga watu ai wa ele mana o ia uparapalale ie, ia au mai le moa tonga ma whai e sila waa, ia ona toe fausia ma toe failele ia wakuma kwa ia ofo ia le ngatai leo latou fale ainga ia whapea fo le latou fale maututongi le hotel ia ma latou taavale maututongi fo ie e rent mwhaiona e whea wa i tono tatoa tunu i se tau pa ulava. Samoa Tourism Authority o loo whea ngai ma ngafa ma le whaalauloa ina o Samoa i whafo ina ia whaatou sina mai e ta whao mai mo mai tatoa tunu ia e alu le tourisi a wa umana tongi langa tax wa e pei loa e tourisi o loa patawina o loa i tato business light ia mautinoa le o nofol tupe sa mo nei ia le ala na e alai una tata longo pia masa fau le Samoa Tourism Authority le teu i whaamata ngofio tato nuu mafio anga ia wala wale o nanga le nei ia tato tangata whamai mo mai Samoa. Electric Power Corporation ia o lea na mai anei le whaasesilanga te tele la wafionga lupe matisira tile tolu ngata tui mareli whano ia ile sosoan mai fo i tato po kalame tae nei ia malimatanga alwenga le EPC ia a whai o naile to soina le mōli o le whale ia para au le EPC ia tāua fo o le tele ia o por kalame fo ia le EPC matina e fo ia lo whaatulanga mai le lala ia tato po kalame whapitoa le na e whaailoa mai le EPC mo le sila fia le tato o tunu a whai o le te alalai New Zealand, Australia, America, whea lawa langi le te alalai, wa mai e whaatau le whanua i nei, whai le whale, a lele i tosoa le pawa, i lai por kalame lea, e aona e mai mua mai e lela atu ina atu tatou LOABAY Global Networks, whatata noanga, e au mai e le EPC, le tulanga whai lele le whanga i o inga, e te le tau sau whapea, au whena le ofisa ki arie, e au mai sa o alvaenga lea, ia mawhailoa mai, a lato wati na e ia oro ia i le taimi nei, e ala i le tise tau ngofie, ia o le whai o mita o whale, mai isi lawa tūlanga uma e pei o mita ia cash power, le power te tongi mua whatu a whao ngai, ia lea o lo maa wale EPC, mea umana o leo le a whailoa mai, ia walo silfia, te anga i me samo nei, anga i tono e vaenga lea, wale wa i silfia, nisi o ati na e al tato malo, o le fuafua, e mai se fo yo la tau ati na e tulanga fo i e tau renewable resources ina ia mawhai ona whaititia ia le kasa ona e release atu ile ea mwhaleanga ina ili sesi o manga ia le olo o anga i e lole EPC tulanga na ati na e nalma lole inungo le tatamtanga renga le ea on silafia tatu tunu ia e whaitaitele ile malasi anga whae tise lang so mai tato po kalame TAEAO nei. Le lang masua tato talatau Skyview Villas ma le Well Venue la wafionga Madeline Fong ma lo awa ia whaitaitele lang mai tato po kalame e ala ile
Nangolangoina o le tātou tala le tau, wa fo Silvia e Samoa, o tupunga o le natura, ia, ma se tala o le tau o le aso ma le aso, e fua i ai i a ngai oinga, e mai se o fua fuanga whata atitia, o tātou a inga nuu e ka le sia kampani i a ma le tātou malo. Beaver's Boutique, mo tala i tālonga, langolango sua tātou tala i tālonga, le wo mamaya iulai ngale, ia leo lo sao niuni mai fo i mo san tātou li poti o tala i tālonga, ia whaatai tele i le fale o loa, ia po le fale ofu fo i o Beaver's Boutique, ia leo lo mwhai na lato sao nia la e matango fie, a whai o nana e nau mai e fia whai so of tino aloa, ia o le fale ofu mua le tau nei a nga ilo, ia Beaver's Boutique, fe foi le Beaver's Boutique a Marita. So ngā fuafua ma sale ofi. Nyoi, maua foi lana po local market, Ia. Le flea market i Savalalo, lo e foi le la o le Beaver's Boutique i tono tato flea market i nai Savalalo. Ia, molo si le fia waluanga i a fai o nei tau sauni le fai poi ponga. Ia mawani ofo laina tene peto tol peto whama. Ngai ia i anga ia Beaver ina ia mawhai ona maua ia lef saswani mo. Oi, ia man tātou langolango sua o tātou ko kalame a fofua ina nei le la usisui Vailima Breweries. Ia, Mari, whatai tele lawa ia chochu man vaenga le Vailima, langolango sua mai tātou ko kalame lea, o leo sao niuni te Marieta wafo le whatai tai al tātou ko kalame fau lea, i lunga al tātou alata Ia po kalame lea. la usisui. Ui, kalo fai. O inga e whakai o ke whai ala i sisi. O lua ma keipi. Vai. O ange au lua ma leka e whai lua la au sisi. Le i lua e hau whai ngā mea la au sisi. Le sao niuni mai tua la usisui. Pe whakari sa i whaura ki a malanga kepi. Ia awa fo ila le silafia tātou atunu. Ai whaatai tele a tātou pisinisi. Masalo lena tā o loa i le talo tau amari. Ia ona amai a talo tau. Ia ona tātou malololo le sinapesi. Fo i mai. Ia tu atu loa leo mta upu ia o loo tanoina. Ia o tātou tala i o loo whapena ona mea o loo tuku tono tātou atunu. Ia mwhai whala witi le atu tātou po kalame lea. Ai mauarona atoanga lea whiawhina nei tātou news. Ia, o si mai whafonga, whapoponga e māsani ai o tātou tala tau, pe on lango malosi ai tātou whalitali maloanga ni lei o le Skyview Villas, po le The Well Venue. Tala le tau mo vaenga umo sa mofa mawina le ofisa o vai tau a whalima tai o nei aso Tofi, aso sfurulima o Aukuso, lua fes fulumaliva. Winga le tau o au le tua o loa, sa vili mai saute sae anga i le matau polu, po sa vili mai sae o lo oftia i pea le atinu. Mo polu vaenga matu i stifo, whare whāpia manono, e langi leisa ia wangana ina i timu i nisi o vaenga. Vaenga i sae saute i sifo ale i pata sa fata si umua i whanga, e ufitia sa vaenga le langi au mana i timu pu e ono iai. Ai mole aso an TAEAO i tumua nei lava ia o le a langi le leisa ia wangana ina i timu i taimi o le a wauli. Mole motele i sala whai, o le whapea mai e langi le lei vaenga uma o sala whai sa ia wangana ina i timu, pupu i nisi o vaenga ia o puleono. Ai mole aso a TAEAO ia o le whai mai e langi le lei lava sa i wangana i lava na i timu i vaenga o le a wauli. Ia o se vaenga na tala tau mo le aso a TAEAO ia e whaatino i fo i au fuafanga ia pe a whaapea o nae e te fia si la fia ia vaenga e anga ia le tala tau. Ai toi whamawina i le anganga le whaatai tātou whaatali maloanga le lei o le Skyview Villas ia ma le The Well Venue whaatalo whaatuai whalituai a Madeline Fong e Michelle Pulenga mo leo whingalwhinga. Malo la tau ata i me TAEAO. Ia, o la tātou si malolonga foi mai. Ia, o le whafonga mai mo le tātou atunu o nisi o mta upu o le atara no inu le tātou po kalami.
teacher. Uobalona tota vai teacher. Vai mai uoleva ona le toya oma. Ana. Ako isu siya kay may kalangwan. Yo kapel man. Come out and talk with me. Oh, fair the monkey. Sound say God's doing so easy. Say my low level boy. Who am my low key and my boy? Say to my family, my body, oh, and they can't want me to get it. If I don't know, move. Pero se trabaja y soy move. El pelado no hay pelea, se pasa y falling out, se trabaja a fin. Kaiyo ya habana pe mawale sawa sawa pele emo le bila mamukia fuyo ia o fika la bala fika ia fika ho fika malabala so ina ye fika ia geme ange geme for the sending out ma pa na ko so ma malange mo uli la mala so so ma boys say no say come out and talk with me oh fair the monkey. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. O e tau sa ilia se fale ainga mama, tau ngō fie, e ape i lo a inga māuo e whai tau mawhitanga iei, mō le kiwisi masi ma le tau sangafo, o le tala fia le nei, le mānai restaurant i Savalalo, no fuanga o le ako chemical, tofo i le ese senga o kuka whelesi, ma le whelanu lanuai, bala au mose i le atua, ina ua mō le manawa i Saraelu, au wina mai le mānai, i oe, le mānai restaurant, a fio mai se o tātou tufi tau whao ma whao ngā le Manai Restaurant i Savalalo. O le whale ainga e whauno na tūla i mai ai matua i tā ngōwhie mō le mamalo le atunu. Manai Restaurant. Kia ole tātou pese nai pe whaana whaafonga mai e tātou tunu le whawhiwhianga mai a Richard Parker ia mai sei fo i ole ali o Mr. T ia e pe ona iene ni TAEAO. Te whatalo whaatu ia i lātou lo whaatu a mafuta mai i lunga tātou live ia tātou poklame le nei man LOABAY TAEAO MANUIA man LOABAY ia i lunga tātou LOABAY Global Networks ia e pe ona masangi e TAEAO. Te tasi mawhata se tu male uso ia Marieta ia wafo inisi mta upolo o. Mana mia aile sila fia le tātou tunu ua me sei fo i ia o le tele a wai pākuro singa kalala i kiki a whinga ni kako kungu e manga o mia le loa e taimi lawa lea. Ia ai le leila wa fo i ona i loa ifo se tala ia ai wha maonia oma ia ma pena na au na mai le wha maoninga me le mtanga le wenga leo tu sai fo i o meu tupu. Mario le mtamta mo mua pe ona sila fia o lewa wa iele ia nisi fo i o tara tusia i lunga o nisi o newspaper ia ma online media ia e whaapeo mō lia nisi o i lātou. Ia e tūlanga lea e masalamia ai le tau mawhai e whao o le maliu se tūrou ia i le whionga le li pālamia o Samoa sunga tūla e pasa i le mania le ngaoi ia i le vai aso o tana yatu. Ia e le i au mai al terminei o lo whaatali le i meli mai ale suso upo le mtanga renga leo leo
ia po le sui komisina fo'i le tamaita'i a pali i Mona Lisa keti ia lea o lo'o avea ma komisina o leo i taimi nei ona o lo'o malanga lea ni komisina ia fuia wailili i Ken Kyle i malanga malo le mtanga luenga ia tunu i fafo. Ai se taimi fo'i ona i tatou news na nei le fefio na tuina mai leo se whamtalanga fo'i ma mtanga luenga o leo. Ai o le tala ua pa o lo wai fo ia fa maoninga i nai report ia nisi o newspaper mo i o atu ma whaelo mai e mtanga luenga leo. Ia o la wai tangata ua molia ia ili tūlanga lea e pe ona whianga ia leo po na po ma la sua nafi ia ma le suenga ia o i lātou o lo itua ia o le tamu whainga lea e wha o le maliu lea li palimia o Samoa. Malo. Iyo e. Pea o na tata noa tu tai on lela. Au ni wham talanga i whatalofa te la tō leo mafuta mai. Talofa tilo, ia o ama ni tai au i nai Brisbane. Ia MANUIA ni ta nei aso i tū te mwhaiwalo whianga i ma oe. Ia le pa anga fo i al tātou po kalame. Ai pea ona whai atu sei mo solai. E whanua noa i ale anganga i e tata noa i tūlanga i a ona i le ea Samoa i le langona le whanua noa ona o tu ua i lalo le ngō le atunu. Le winga le whaamtalanga ia e le oni saina po ni ko lea po ni sapani po o i lava le platinga le pe tau pulepuleina tanga se vale ina o le whiunga le lipalimia. Pe ia ona whaatatu i tātou tala mai Samoa le pōnpo. Le ai le stala fatu o le tala moni. Le ana mai whaamauninga me le ofisa o leo. Le ne whaatina suenga pe taila. Lele o no fo le ofisa leo i le vaenga se e whapitoa ma le vaenga le tas ia ma vaenga ma whapena ia e tau mawhai e tau whai o i tua i saili i lato uma o lea na amataina tau pupurenga lea ia o le vaenga la e sili o ne taua o leo wa mata o ne tau fia ma modia i lato o leo masalo lia i lea tūlanga se teimi la o tātou tala fole whiana ni ia o le atu i nātua i lua ia swafo i lato leo wha maunia. Ai o le au te lenga i al mataupu. Ia o se mataupu i le whaingo fie maina. Ia o ai o le Samoa me mita i loo Samoa. O te ufua o i tangata o le whaia le vai. E whea lolo ale case lea o le lafo upu mbanga pena pe wa o le ai a tauna tangata i pe o le melenga mori ai le o kalapa unga mamale le paulo ma a. Wa ke loa vai o ngisi ala uringa i ale kongo kaupupulenga lea o au ke le whewhea e kawa. I le whaianga le involve ai o ngā o lātou ia o le na a mata mai a o na au mai ia pu e mai a tamvanga pena ia ma au mai fo i matau fia i Samoa i o te iloa o se teimi au na nema o toile a tuanga a o lo una manatu vai nei TAEAO e tu ina atu ai le matau pule ia tāru si e le lo fo le atua ia pui malame a liso i fua tai o le atunu ia ai mai se o le whainga malanga Samoa ia uli masau ia le anga ia tu fa ingon ni tau sanga ia pe o so una mana tu vai ia le fa so a le tu atu la no en fa ia o na tu ina mai sau comment i le tatu fa so ni TAEAO ia la mta upu nei e le o se mta upu e fa ingo fie ia o ngao ni tatu tata no ai wa to tele au Samoa me se ani si bota ua fo ila tu o le ala papa au fa ai pe to lua pe to tolu pe to fa ila tu o le fa ia le so mali o le mele o le faitio ia matu wai nalo le fiona le lipan mea ia la i tu singa ma disi o atu vang papena ia le wai wana o i o onga wa le o onga le ia e whanua noa ia le anganga tāru sia ia o se suinga mali ia mamaua se fufu ni fu i a ngā se wa ai atu ia o se tala fia i le ala vamata upu o lo whaalia ai, o lo iai se fio anga o lo fsoswani ni tanga ringa o leo. Na maafu ai o na maua i a whaamtalanga ni tanga ringa o leo. E ala ni ta upune nei, ta pupulenga. O le tūlanga le leina, o lo wa ai, o le tato matai system lava, o le mele malu e Samoa, tato pulenga whaamatai, o ani mea uma e tutupu, i o le tato whainga malo al nā ia, i te tonu nu, whainga nu, ia ma i nei Samoa, o tato matai lava i pulenga matai. Ia a se tara fia na, o elangona lo fia o se tangata nofo whainu, i tūlanga lea,
Awa o ia liu ia tō whamal whautanga, tilo I tangata ia whaia tūlanga ni. O le mua leo ngonga le mele nei, pe on ta o le uso ia mari, o le awato le tala le anga o Samoa I fafo. Ai mai sei, ele on tangata e sei e whaia tūlanga ia. Lua ila uia mai tau. O le tau mawhai, o tangata nei pia whai e moni la mai la tau ia o molia. O tangata nei le tau mawhai whai mai, o le hale tūlanga lea la iona nau whai mea ni. Nau lea, ona lea le pawa, o tupe, po tau mawhai e whai le mea tonu. Whai o le tau mawhai e whai le mea tonu, ina ia tau tana mai pale mea tu sai o tu wa inga ia e whai e lunga o penga ta whai ngana. Ia, e te tau mawhai e whasi o tisa tangata ina ia whaali a isa mea tonu. O tonu masa o le tūlanga. Tūlanga nai, ele o whetau, ele o tala whetau I lo ta mawhawhau lua. E mamao a masa mawhawhau o sesio mako, wa ia la iki, kuplanga la iki ngi. Ma whanau, e o Samoa I tūlanga whapea. Mea ia lai whai, ia kumu lai whi waka wa I solo. Mea nā le whai ai. Ai ma nai ai pe whanau whai loa, le mapo kalami ma le fionga fui awai ilwai aso la wale nei. Ne no whai loa ai, o lau whinaunga. E mana ia, mamatanga o fie te pela al whinaunga ma le paulo. King whai popo. E mana ia lan whinaunga. Au mai lunga mau, awe I whangasinonga. Whinau I mea moni, ma wha maoni, ma le ame tonu. Ai alola ia whinaunga I seisi tu tai pela al mea lewa tau pulpule a ia I tangata ia. O le whanoanonga tele lina. Ai longa I Samoa fie ai. Po la whale I ta, awale la tau sa o tola uia tala. E mea ta tele fia I fo le tatu ali pale mea iana la fonga, ma mea lai iana saunoanga. Ai le o le tu ai ngā whaali lea I whaali, e lo le fia. E le o le tu ai ngā whai e tele fia whai ngā malo. Ana I e kako whai ngā pāloka e, oe vomte, atika ngaka ia e awai le malo le whai mea ia. Ai le o le tūlanga le taona o le Samoa. E le o le tūlanga lea. Tāwana vote, ia, lona tolu o lo manatu ai o ia I lo mai ia makwale ka konga ka ko kumu ia ko pe fai kulong fa fonga Samoa pe fai langa ka wale tua fa vai Samoa fa vai le tua ai kupu me fa pe isia langa le ka ke lo ko o ele o fa tu o la dai filo ile ku al fenga mano a ma lo si lo talo o a me uma fa ala tua me uma na e reveal uma ne winga na la tala ele o sila fia tangata ne fa me ele sila fia le tua la soifua o le tatou whaatua I le atua ma tatou loa le atua o le lafo ai o mele I ala le tatou talo tu ipia ki e alofa I tai o le matou malo alofa I tai o le matou malo me lea le tatou tu fo ina le a tamama tina a whapeo le loma se tautonga o se suenga al whanau o le alawa se mea le ainga whai e ana pongi le lo matua malto ina e ta talo I le atua matangi le tu a whaila e te manatu I e mele o sao tono whainga malo ina tonua o le atua e ona lana musumusunga I tangata pālota la Tofi I tangata e tonu masao e au mai whainga malo la taula nai e tale pia mea ia tale o fifie pia whai e te tale tonu e soifua le atua ia e panga ia langa le wakupu al mea le ngai o le feo le whainga le mea le amari o le ua maua leo ai le tau nuu le fuafuanga whaafitai le atua o anga kupu me ngise mea oka fe kalila vai o kiwi uma lalangi whaasasanga uma mai ale tatou atu nuu. Ngā velole o mea ia ola le mea le whalisai Samoa. Ola whai mai e whaawai le atua. Oka whai mai pule ngā matai e malu ai. Oka kuira e pai fola o le aku mungi e le aise mea I le o mai ise mea wangi. Tūranga nā lea lai ona whaanoa noa lea nganga. Whaanoa, wau ia makoi o whangongoa ni mea e leo se tūlanga fo ile e tau le ia e tātou atu tala le po ina atu I whafo mea lava tau ona sola pule tunu tātou atu ia ai le amatu le tamata ia marieta le whiwhia nā ni le atuanga awa kai mi fo ingai leo e mulinga le kuli male ai kuli male ofisa leo kai mi ona e pui fai leo ia le whamatalanga watu I whafo I whale tonu ila la tau fo isu enga ai le ia tatou mauti noa le mai ana ni po ai la tau ia o molia ma tau fia ni tanga venga leo ona o le whaafita uli lea I le tau kulpulenga ia e wha o leo ti le li pale mia o Samoa Ma lo sa no mai na nei TAEAO
Ia, wa se matangi angi ma lulo si ufofonga Malie. i loto ma fina ngalo tangata o le mai mua. Kera me lo ke aka akai. Ma lulo o mele ma fuka me Kepi so. Hi Kepi! How are you? Selo wola le anga ke. Oe al fai ko kingi pule o la ngei fefe e. Fai mai ata mai fresh. Ke lua le foi snow ma ko. Mianga o le fia akai mi kai. Vai, KP. E ke fo I mai a fai le lua la usu I mai ke fresh. Kero e Kepi e ka kia ia po fe ave la usu e pala. I oi, ale mita puna. Wala waka wa isa o falo ngonga ni kai au. Na maka mai o fia wa maka kolo mani mea inga le pise ki a polo do uma fau o le a ta to ma na to I fu I le tu langa pe o nei le mta po ta no I le fe ngo fi e moni a pe an sa no mai na e ta to uma e le se tanga te le sona vai inga no one is perfect nei la langi a o le tu wala loa ia se o le manu e tanga e le ngalu po la le upu a wai te alu e fai se me te loa te to e u mai a o le au ia e tanto te talo pe ia ma tanto a tu watu lu mo le tua e le se me fenga tai a te ia ia o nei fa fi tau di uma a o le afia na nei tuli tau mai tanto tala mai sa moa ia wa tanto pe ia nei fai ngo o le menga fai ngo ia o le fai pom okay fa me wa fa mai na o fai pom fa sorry o Kepi Vai, vou le lo po I o lo pon me fa fa KP e fa pai. Pon me fa fa e fa pai KP. la lu ia manga pom le pe le papa I rin ko Ia, ai. Oi, O tato tala na pe an sa no Maria ta ho. Se o le manu e tanga I le ngalu. Nga upu ma ngai a ka ko mu. E to no fo a fa yo le tau fa so o esis. No fo lalo, to ma fa le. I lea afia na oi, ia afia umai kako. Lea msese a nga ilo ito nga issues wa pe a nga il pale mio sa mo tangata na Tofi po lea lava lo wika ya kuila ito. Le la fa tula tala, ia afia umatato. te do e ta wa ia manatu le o fa dia mai ngafa sta se su ta tu pukalame ia le wana ta wa tanga tai fia ka ua e sa le e ma fa la ma pe ka fia ka ka fia famous popular or whatever ka lu lo la e fa media Ka pe ke fe. ai lo fisiri ngai ese me ana ta ua to ai ngana e fa le wa ya lu le kau fafu ai le fa mo le ko fani o fe fa adi e ro fia ko ua e sa me ana fa le kalesi le sirina ai longa o e al se lu o to inga tulanga mana e tauna tupu mai lunga fofo ka ika e pe ka vale pe vale a se tulo wal fa funga ngala tu vai te le la fai unga la fai e musu ato ya musu ina lo ma fofo le ngang pa io e vale ala mi ngala fai e pe o na fa dia me nga fa ma lo fa ta lo fa tu ya Joanna Rafe e fa mai ka ve se pese o ka se malu lo Brisbane Kalo fai. kalau fa Kepi la make mai o ka se malu lo weling kong hin mera Ma ke ya o KP. Ngai ala ku fo ye ke ala ku fa la ku fa le meu ko kingi pu ngol ka ku. KP ke ba ai e pe ele o mai mase apa suka laki la awa we pines lap awa we ole suka tau si so fo malolo ina ya pe ya o na tu pe ta tu pokalame ya a ole mari no le wa alu wa le ka pokalame ale ngalo kale ka lu mas kamo yu la e ole mo fa ka muri ai Julai o e ta wa lunga ya le fo ngale ya bel si ba yali ya saungi me yesiba mari ole ma ole le tulanga foi le I lau sau no ngai I se tato o me pa anga ne fa ni melo na foi manatu le mele le fie loa fie popular sa leia ele leia lo ka fie popular mele le ka fie popular lo mele anga fa pia oka ni se fie ele ka uai o se nga mea pe ola tala foi mala musunga na fai isi tohane ya malele paulo iluma fa msinunga vai oi e o umaga kala la fia e ku ko kasianga oi awa te nau pe
tuli pea le mea leo lo e tutuli ai tilo ma tu e tilo ma tanga i fo yo tafa ya ai tako fatua lea isu o lea o le asauni mai marieta na nei sona atuanga o se tala ntanga renga leo nei se tato tulanga o leva ai tato atu nu upe o le na pispisa o e fo ilunga tato penga twailang si mafine le na fasi vai vase nena au mai beko fa e beko ko lima ia tene na fasi ai fasi ala ia na fana ia pela wa o le tulanga foi na le lona i tu foi le o le domestic violence ma le abuse ia o le wa tilo ia tamiti sa wanga ia fati no le lato tina o le tulanga onga lena onga e Silvia foi e tupu e afa na nei e matitua e le ngalo yo lato mafo le mena fai lo lato tina po le alava la mafuanga le alava le mata upu tua o le fainga ai sa te taua ona tu na ila tu na faia le tu na amarit e fale tele sa o le mata po na o tere i o la susuenga po la u la muso oi ia o ka vai aku ai tu singa foi inisio newspaper ma faiti o inisio tangata ia so se mea e lua lava ona i tu ia masalo le lo foi tato ia pe se mafuanga but whatever reason o le fautuanga e le fa pe ona so ala pule ina ni mata o le sili vai nga peila o le nganga le wa nei lunga se tu lo wa i lunga Facebook aki nga ia o ka maka ile fafonga la tu o tight pu o te ilo na mafua foi o le fa o nga lima foi a nisi se tene titi ile se mai tai o nga le tight le o fai ma nganga i lunga le ai le nga tai le o le fo wa ai le foi ata o le si foi titi o la fase le si mai tai fase to tolu nga al ke le se valalu pe so no foanga wa o le mele o foi lo ma foi o le fia o tatou tangata e o tapu e matu i lunga ma whaata singa ko i Samoa oka e se maua lalo ko ma fau peila le mea lea o le ola o tala le na fai o le wa le na pu e foi tangata tal fa singa le fa fina o la o tala na fai pe e se ana le mua ia e lo saswani ale wala ko fai le me mua fai kakala se tulo ai tu lo me tau na fai o saswani se ku ia la lo le isu o la futuanga na ia tatou wa ia nga kulanga to tele tatou e le au fia matangi famtalanga e mua alo fai te tala se tulo ai muli tu saswani e fia fa ngana mai ko e pe mesi le mo lo video pe la futuanga le sfoi pasi le o pisa inga ile matua to ina man tamai ti tia pas ia ale po mai ka ile ava mai ese se ai mai ale po ngai ma ngai alo kala kuma kwa ka ilo se ele fe so ele so ala po ngo fa pu ele video maku inua o tangata nai mo li e to ngam ta fa pe wa le wa ye tu la fono wa ngai so ta ingo telefoni mo penga tsai lan o e mo lo si la fia ma o ngai pu ele video e ma fa tu fa sala ngo lo tangata le fa o di ma tangata le la nga ngo foi fa kelem makanga mata o tsoi sa mo sa le la ya o tato mta puna taua e soala upule taua le fata e pe o le fa mtalanga ma le tu o tato watunu o le fata e fa ye mta ku aua le lo ko lo fasilo na wa o mo ko isa wa al me nga wa ye sa wanga ni am fata sina to tato watunu bi fafo alka ko mule ka fai ave no me yo sawanga le o kale kele o kupele u en le fama ko o mai ka ko mu ina ia fai awa onga o kalame fa la wiloa ina ia sila fia tato tu le stulanga le me le o sawanga ya le va ia tua se pe o iso ka fi mai nga o nga ma wale video nga le amala me o nga mu e lunga la wa mala wa ele tulanga nai taua lo watu efeso swani sa foi pe po e lau video fa atali le afa ye o le mata upu leo efeso swani la lau video na awa te tu o fo iluma ni ai se tala o fa pe mai tangata ni amela kere fa si la kul menga ya ai mai se atu no ta wole pe ta wa so ala pule pe in mata upu fe se ya ta u al tala no atu ya eleanga ya fa pe ya vai o ya me lo kere o fia ya oi e fe lama ia tala no mai lama mta uku ia mantatu mta mon muri ole ya onga le na fenga ye mantatu autostala ila so nafi
le sa awa ia te le lo pe whaftai e le ua wanoa mau hafua se ia. Mau sa ua nga ia tu se tasi whawhata tanoanga i le ofisa o whamasinonga. Ia ai avifu wale ia ai mau ai loi i mala ua wanoa wal watu loi o lea kia la kule whakakari me ia ule whainga le loko. Ioi, whainga loko e a maka le workshop. Ia, watali e fo ia uso tu stala nafi. Ia, maka ufa mai ia o tato whaifi awa lea whaifi awa le ske pus. Ia, ioi. Ia, whamolmole le ifa ua so ko Ia whaifi ma whaka sa kurusi e laua. whamolmole le ifa ua so ko whaifi awa. Ai tu langa nana iai, tu sao le awa onga. Ia mawhai ona wha o loa ta wina ia tu stala o le atunuu. La to te tu sia ai tala mawhai asu esu e ngai mata upu. Tau whaata tau le tūlanga whai leo wha la tua. Corruption. Te le ia o tupe le UN leo whangatu mai e mai se foi agreement. Ia po malienga i vao le UN ma Samoa ile leva. Samoa leo tau sangalin te nei le na ina i Samoa le mea le malienga na le conversion le na ina i Samoa le tūlanga lea ina ia mawhai o na amana ia e Samoa tūlanga ia ua wha taatitia e le UN. E sa ili ai mata upu e fo ia i whawhitau i o wha ala tua. Sa upu ia e onga ia o meo tau wha ala tua. Ia o le tā ua la, o le na wha iloa mai e le aswana nafi, o le masina fōu, o le ao mai e ia le asia singa, o le whainga le mea. E lua tunu ue la tau te tūtuni mata ia Samoa po o ngā solo le lei le wha ngā solonga o tapulaa ia mā la fō whatatia mai le UN. Ina ia mawhai e ona fō ia le whawhitau le wha ala tua. E lua la ia tunu o loo wawa ia mai Samoa. Ia e lua fo ia Samoa ia atunu o loo wawa ia isi atunu o lalangi. Ia o la atunu la e lua ia wawa ia mai Samoa tūlanga lea o Oman. Ia ma South Sudan. O le masina fola, leo mai ia le ase singa. E tilo uma ia tatou report mai le pisasi po o sao, ma le lei, le whanga solonga, o ngā luenga lea. Awane i titina le mea lea o le whaalatua, tono le tunu. Ia e fuala ia tatou report. Te e whai le situlanga o lena tilo ia ina o mai ia whika is whainai amari. O report ia le Pasifika. Na mawai, o Samoa le atunu le maua lalo ia le. Me ia mata ia pasena o mata upu tau whaala atua le maua. Ia Pasifika. Maua lunga isi ia tunu. Au tātou le maua lalo. Ia sa awe whai o mato manatu. Malangona, ona e taimia le sa o reporti. Se ai alo o tupu mea nā ni tātou atunu. Ia pete iane, ia o leo wha manino mai. Ia on masin fōle sa wela se singa. O le tūlanga le nei mo le au wao tu stala le tātou atunu o le awa onga. Oka, kele i o mea ka ele i o esu tamala malama i lokalo i kake investigate. Kai peia kai ka leo. I mari. Lama kua kele o le tangatala le sub-editor, I think. Le Samoa Observer, ia Alex. Leli fiti leo Alex. Na ia o whamatalanga fo ima o onga tangata lea whaatatau i le me whai e tu stala mua pia whai o le teilo e te mwhaiona e alu se sue e te whialu te tono le mata upula e sue po whewhea wari e lima salau milionga pia ioi. Na ia la o ala fua e a ngai e tu stala. Tangata umai a ngai e tu stala ma ankle umai sawa tu stala ina ia mwhai o na maua le tala tu sia. O le au ngā, ia manino le tātou atunu, ia whaia le mea tonu, ia solonga manuia le tātou tamau ainga. Awa atupe nei ele o maua le tomu le turou, le anga i le tanga o tangata le wha o ngā seina le ta o le wha ala tua. O tupe nā o le tamau ainga o Samoa. Pea whai o le wha ala tonga al malo, ia mea wha pena. Aia whai e solonga manuia, ma le leo na ripoti mea ia, ma maua tupe nei. E tari kama mai ia. O le tātou no mana i manuia nā ia masolonga manuia fo i tātou tamau ainga. O le au ngā ia, ne pia mai sisi ai lunga i se au ngā ringa ngai kuskala e lia. Nā i le au ngā.
anafi lena matua whailo manino ai o tātou le au wao tusitala ia te lea tātou ngā menga i whaia awa ia ai le mana i mani o Samoa ai ia le tūlanga whaina le a tātou ofisa matanga venga amarit e musu wā ia pe Aukuso kala i kukuli mai me whaia le isa me ama e i oi koulo i nā mea Al taua i o tūlanga nā mai Alex a whaio au ngā lau ngā luenga o lai se istamat ma fo ia se whawhitau i o leo whenem se stangat alo na wingi ngā